Ndagushimiye wowe ufunguye iyi video. Uhawe ikaze kuri uyu muyoboro wa YouTube Theo TV Show. Niba ari ubwa mbere utubonye, kora subscribe. Niba warayikoze kandi ikaza mu kiganiro tukita ku munzani. Ngewe ukibagezaho nitwa Theobald Wisdora. Murakaza neza mu kiganiro. Uyu munsi umunzani wacu tugiye kuwushyiraho Kirisizi na Juno Kizigenza. Abo bose batangiye urugendo rwabo hambere zikera, ariko nanone si vuba, ahubwo ni kera. Duciye kuri buri ruhande, reka turebe ibigwi uduhigo bagiye baca mu rugendo rwabo. Reka duce ku ruhande rwa Kirisizi, wahoze ari umuraperi. Uyu muhungu yari afite YouTube channel mbere hose, ndetse yananyuzagaho ibihangano bye, kuko ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2017 nibwo yasohoye indirimbo yitwa Ndi mu Rugamba, mu gihe video yayo yasohotse ku itariki 6 z'ukwezi kwa munani mu 2017. Urumva ko icyo gihe bitari byoroshye uburyo ibintu byose ubikorera icyarimwe, cyane ko yari n'umuraperi muri iyo myaka. Ndi mu Rugamba yagaragaye muri aya mashusho. Ashaka ko nambika ikamba, ndimo ndashaka kwimara icyaka, maranye imyaka ya muzika. Ndimo ndashaka kwiyubaka, kora amateka ya muzika. Ndimo ndashaka kwiyubaka, kora amateka ya muzika. Ndi mu ishyamba, ndi mu rugamba, ndimo ndashaka ko nambika ikamba. Ndimo ndashaka kwimara icyaka, maranye imyaka ya muzika. Ndimo ndashaka kwiyubaka, kora amateka ya muzika. Ndimo ndashaka kwiyubaka, kora amateka. Iyo ndiko gizira safro Zamaraso vakabadi goals. Naho ku ruhande rwa Juno Kizigenza, uyu muhungu avuga ko yatangiye umuziki mu 2020, aho ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2020 yasohoye indirimbo ayita Formula. Abamuzi neza kandi bakurikiye ibihangano bye bati uribeshye, iyo ntago ariyo ndirimbo yabanje. Nimba utabibona isuzume urebe, nimba ubibona kandi ndagushimiye gukurikirana. Indirimbo ye yabanje ni iyi ngiyi. Ntacyo nabikoraho, after all and I've said I'm back to try for. I know that you're not happy too. Ibyo byo ndabizi, wari uzi ngo sinakureka, none birashobotse. Twagiranye happy times, and I think you know that. Sinicuza sinzisubiraho, I won't more do that. Every time I keep you in my mind, I will never forget you. Sinzanarekera no kugukunda, kuko sinjye wabishatse, kuko nanjye ndi umuntu, and I feel that way. But this is the right time to put you in right time. Iyi video ntago yari iri kuri YouTube mbere hose, yajeho nyuma, ndetse yazanwe n'umuntu utazwi kuri iyi mihanda. Gusa icyo nakubwira nuko uyu muhungu yaje muri 2020, ndetse bivuga ko yazanywe na Munyakazi udukunda kwita igitangaza se Bruce Melody. Nuko yatangiye urugendo rwe. Ikaze mu bigwi byabo. Nge turi kubana, nitwa Theobald Wisdora. Ura subscribe ubundi twikomereze. Ubundi Kirisizi tumuzi nk'umuhanzi, ariko nanone tukamumenya nk'umwediteri yeditinga mu maririmbo cyangwa se mu ndirimbo nyinshi, size gusa kuko n'iz'abandi arabakorera. Yakoze byinshi, yatwetse icyo ashoboye, ndetse n'ibyarangiriye aho kuko Junior Giti yahise amubenguka. Babijyamo ndetse baduha ibihangano byiza, mu gihe kuri iyi channel yabo
bise Chris Easy kuri ubu iriho indirimbo 8 zonyine. Imwe muri zo yitwa Amashimwe. Chris Easy yayifatanyijwe n'umuhanzi bita Fireman. Niyo itarabashije kugira miliyoni ya views kuko kugeza ubu ifite views 598. Bagifungura channel yabo bashyizeho indirimbo ya mbere bayita Faster. Yakiriwe neza kuko kuri ubu igeze miliyoni 400,000 birenga bya views. Ikaba yarahasohotse ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu w'ibihumbi 2021. Barakoze ndetse cyane, ariko ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu w'ibihumbi 2022 basohoye indirimbo y'akasamutwe bayise Inana. Yaraje turayikunda ndetse tuyiyumvamo, aho kuri ubu imaze kugira miliyoni. Lizizi kandi imbaraga ze ntago azimarira mu bihangano bye gusa, kuko ajya afasha n'abandi bahanzi. Mu by'ukuri umuhanzi witwa Shafi ntabwo twari tumuzi, twamumenye mu ndirimbo yitwa Bana. Iyi ndirimbo yasohotse ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 2023. Twayakiranye urugwiro ndetse n'urukundo, kuko kuri ubu imaze kugira views miliyoni 12,339,088 na bya views. Juno Kizigenza cyangwa se Huha afite uburyo abivugamo bitandukanye nuko njye nabivuga cyangwa se wowe wabivuga. Yaje mu 2020 nkuko twabigarutseho, yaraje akora byinshi kandi byiza. Akihagera kuri iyi channel yise Juno Kizigenza yaduhaye indirimbo yitwa Mafomura. So bwa mbere twari tuyivuzeho. Yasohotse ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu 2020, mu gihe video yayo yasohotse kuri 15 z'ukwezi kwa karindwi 2020. Twayakiye neza kuko kuri ubu bigize views 943,466. Juno Kizigenza yarakoze ndetse ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri 2021 asohora indi ndirimbo yayise Nazubaye ifite views miliyoni 1,735,329. nayo twarayikunze. Uyu muhungu kandi yaje gusohora bolo ayita 6 kg cyangwa se ibiro 6. Yari iriho indirimbo 7, ndetse nyuma yaho gato niho yasohoye album ayita Yaraje. Yari iriho indirimbo 17 nziza ntakatagize. Juno Kizigenza rero yaje gusohora indirimbo ari kumwe na Kenisol na Bruce Melody ayita Igitangaza. Twayakiriye neza turayikunda kuko kuri ubu bimaze kugira views miliyoni 5,25,985. Nyuma yaho gato kandi nibwo yahise atandukana na Bruce Melody, ariko ubucuti bwabo burakomeza. Aba basore batugejeje mu 2024 ari bo turimo nonaha. Ibigwi n'amateka wabyumvishe. Tuhagiye ninde urenze undi. Kora subscribe, share, wandike muri comment ubundi uze dukora icyatuzanye. Njyewe na Little Baridi Wizdora turacyari kumwe, ntugire ubwoba. Lizizi afite 377 y'abasubscribers cyangwa se abamukurikira kuri channel ya YouTube. Nanjye ndimo, nawe wabona urimo. Naho Juno Kizigenza afite 334 y'abamukurikira kuri channel ya YouTube. Nanjye ndimo, kandi nawe wabona nawe urimo.
ahangaha urumva ko Kirisizi arusha Juno Kizigenza 3,000 gusa. Juno Kizigenza afite alubumu niyo twakwita murumuna wayo, mu gihe Kirisizi nta alubumu afite. Kirisizi kandi afite total views 130,481,720. Izo ni views, mu gihe Juno Kizigenza afite 29,916,333. Izo ni views. Aba bombi barasa n'abahanganye kubera yuko harimo ikinyuranyo cya 1,000,000 ya views, ariko wabyumvisha byinshi ko Kirisizi arushaho Juno Kizigenza. Iki kiganiro cyakozwe nanjye Theobald Wizidora. Ushimiye kuba wakirebye, ura subscribe ubundi wandike muri comment abandi ushaka ko tuzakugereranyiriza. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza.